pozdrav svima ljudi, danas ćemo igrati Minecraft Super Smash Mobs. Dobro, mi smo uzeli ovoga Blaze-a, okupio sam Blaze-a i Chickena, pošto sam imao dovoljno gemova, imao sam 20.000 gemova sam imao, pa sam si kupio ova dvoje, pošto su oni meni najbolji. U Blaze smo uzeli, ne znam točno koja je mapa, ali valjda je dobra neka. I ljudi, što se tiče giveaway-a, pobjednik je Miki HD, neka mi se javi na Facebook stranici, ostavit ću mu dolje link od Facebook stranice, pa nek mi se javi u inbox. Dobro, koja mapa, mapa je odlična. Dobro, imamo naš četvero nas je. Dobro, nema veze ljudi, i ako niste pobjedili, bit će još giveaway-a svaki mjesec, to sam obećao. Meni mnogo laga, što je loše. Meni danas laga sve. A i do kompjutera i do Minecrafta meni laga. Mislim, ovo je loše zato što meni baga. Ovo je previše loše zato što meni baga, a meni to previše loše, ja ne mogu tako igrati. Naravno da ja tak ne mogu igrati uopće. Ovo sam možda jedva ubio, ali kora, zašto ne ide u njega, zašto ne ide u njega, zašto ne ide u njega, Dobro, mi smo jedini koji imamo 4 healtha. Sad imamo 3, zašto nas je ovaj glupi spider ubio, ovaj lak neki. Dobro, imamo proti ubiti tog Mikija, zato što je on... Ne, opet fail. Ljudi, jeste vidjeli ovo? Ajme meni ljudi, jeste vidjeli ovo? Ajme meni ljudi, kako perfektno spašavanje. Dobro, idemo proti ubiti onoga. Dobro, idemo ubiti onoga. Gdje si liče? Tamo si liče. Ajde umri više ti, pokvareni, eto ti na. Boom! Boom! Bam 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 boom! Boom boom boom, gdje si? Goriš, a? Dobro, idemo ga ubiti, možeš ti to Fran, možeš ti to. Dobro, evo, još je ovaj umro, još moramo jednog. Ne znam, ovo još ima jedan život koji je ovaj lak, ali on se isto shifta, govno malo je, to ja nemam vjerat, mrzim ove kaj se shiftaju. Ne, zapali ga, ne! Dobro, znači sad moram ići po ovog kostora, ovi će se pobiti međusobno, pa ću ja uletiti i ubiti ovog crnog kostura, ovog cigana, ili ću ubiti ovog bijelog, normalnoga. Ali više bi rekao da ću ubiti cigića, zato što je cigo dužan. Šta je bilo ovo? Šta je ovo bilo? Gdje je kostur? Ovo sam namjerno uključio da mi bude ovo, zato što ću sad u napad. Opala, op. Ne, frame drop. Ne, ovo će ja mislim biti sad njegovo. Ne mogu lika udarit, jednostavno. Evo ga, sam sebe zagorio. Evo ga, pobjeda ljudi. Baš smo pali sad, zašto sad? GG. Pazite ovo, 0,6 sekundi. Dobro, sad ljudi, ja ću stisnuti pauzu, pa se vratim dok ne bude sljedeća partija. Ljudi, evo nas u sljedećoj partiji Super Smash Mobsa, uzeli smo Blaze-a. Evo imamo jednog kostura i jednog ovoga, kak bi rekao, a nemamo, valja ovo je za drugi kit. Početimo za 9 sekundi, ovo je kostur, sa što
ubiti Kostoru. Ubite. Dobro, obožavam ovu mapu zato što je velika. Sviđa mi se mapa. Ne znam, jedino ovdje mi je najveći problem to što su sad uveli ovaj fest. Jer to se meni nikako ne sviđa, zato što vidite na primjer vi ovo. Onaj se lik tamo gore popeo. E sad, šta ću ja s time ako se lik popeo gore? Jedino mogu ubiti killati ovog lika, ali ne znam zašto. Ne znam. Ali ajde više crkni, ajde više. Uiii! Ja i ovaj tu crni Kostur, ja mislim da je. Imamo 4 života. Dobro, da vidimo di ste. Borite se tamo, ajde. Daj, gorite u paklu svije. Bum! 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 Ubi ga! Sad, još imam malo health, 100%. Još imam malo healtha. A ja imam još malo healtha. Što bi se prije reklo da ću ja prvi umriti. Što nemam više nade, ja jedin imam 4 života, ja moram sad umriti. Zato što se onaj gad popet tam gore. Zato što je baš kreten. Najveći kreten na svijetu. Da, trebalo smo i mi umret. Ovaj drugi lik je izašao. Ili nije, jer malo healtha nisam baš gledao. Ali ovaj lik još 100% ima malo healtha. On 100% ima malo healtha. Joj, pa ne bume ovaj kino vodi sa tijelama. Ajme meni, zašto mi nije radio Firefly? Dobro, idemo. Tamo Kostur nije. Bum! Bum! Bum, bum, bum! Bum, bum! Dođi ti crkni, dođi će. Jesam ubio? Jes. Ne! Joj, ne! Zašto ja? Ne smijem ja izgubiti ovaj put. Ne smijem ja. Zašto lagaš? Mindflexu? Dobro ljudi, vratimo se za koji trenutak. Dobro ljudi, još ćemo jednu partiju odigrati i to je to. Zato što više ne smijem, zapravo nemam vremena, bi se reklo, snimati više epizode od 15 minuta, zašto mi upload traje 2 sata za 15 minuta, ipak to mi je previše nekak. Zašto ne stignem? Zato što ja u 2 sata napravim duplo više toga. Znači ne stignem jednostavno te klipove stavljati. Jedino možda preko vikenda budem, ali to teško, previše teško. To je teško. A laga mi, mnogo mi laga. Ne znam zašto mi tako laga, ali baš ono, ne mogu vjerovati kako laga Mineplex. Ili lagam ja, ili lagaju oni, ne znam, stvarno. Više bi se rekao da ja lagam nego da oni lagaju, zato što, evo jednog smo riješili. Ne, ajmo spasi se, opala. Ovdje sam poletio bombu, moram priznat. Frame drop, ljudi ako vidite možda taj moj frame drop. To je zato što mi se ovo događa i zato što mi zvuk Kostura. Zato što se bojim baš njega. Zapali ga, debil, on je debil. Spasio sam se, nekak jedva. Spasio sam se, umrijeću. Ja, još jedan kill. Dobro ljudi, ovo sad malo se zezam, ipak trebamo se malo ozbiljiti.
ali ovaj PUBG Games još ima malo healtha. Dobro, ali ubio ga je ovaj glupi kostur, zato što je on baš glup. Ne. Pa zašto? Evo, opet mi ljudi laga. Opet me laga. Zato što ja mrzim kad mene laga. Jer nisam mogu s njima dati ni Hunger Games. Zato što mi laga. Dobro, ajde, barem nismo toliko grozni. A brate, ovo mi otkida po 10 healtha. Ne, pa mnogo me video ova igra. Dobro ljudi, ovdje bi završio epizodu. Ovo je bila jedna obična epizoda, ovo je pobjedio, GG. GG, ajde više GG u kući mi. Noj, GG. I ljudi, eto, hvala na gledanju ove epizode, lajkujte, komentirajte, šerujte, subscribeujte i vidimo se u sljedećoj epizodi Minecrafta. Poz!